Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Nisambul binaka. Se kwe ongo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ende indai. E sana ndo na singa nguleta bindendre ni kuwa kibir na tini na atu eliu ni benkarabi karasama idula irawa ena idula se kwe na Oxford AstraZeneca vaccine ena rarani wanga buka mainandi. E bakarita ka ndo na manindia ena company se kwe na ATS o Naira Muhammad ni ndo na singa marautaki na nona sama idula irawa ni kuwa. Eka Muhammad ni sanga ni ndua na kena nduindui na kena teurubagi na idulongo mai ne wale ni kena soli na idula enda ndoba ngataka ena bebel nimbula e beba kaungeti o Muhammad ki beir na boni lewe biti mer na boleada ena buku ni teurubagi na idula e sabang dita ko bila mga aboka na iliulu ni songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party ni sa tomaniti ko na nonrabangangay na leo ni songo kakile kasa mitaki ni risabi ataka Vakaleleka kay na isong pa politiki na isitipin ni Rambuka. Ngoe salamuria na nona sa pakarita ko andilitia ngyo ni Barabi ni sa kerebe bosoti o Rambuka e nabuko ni tukutuku e baka utatumanda e na email. E pagkatakila e na email ni rasati ki butaka Vakaleleka o andilitia kay nabitatal na leo ni songo kay na ilaw-lawa ni Rambuka. E kao nga boka ni nasanga ni rawa ni pakambekataki na kaya nasalauray na adanra o ira era oka e natakatakongo. Rauta ni walu na lewe ni matambosi ni Sudelpa era sabanga nga itoka e nangaunungo karena nasanga ni oka e nandua na itubutuba ni Sudelpa. Nanrakida kabakila itoka e nabida na bulo sauti e sa itatao ni tubutuba e nandunu mertuba edor na tambana ni biba kabalitaki e nanonda banua. E parita ko Robert Sen na bunilawani Housing Authority nirto sambiu talitiko e bide na tubutuba na kena sangai me tomani tunga na bengarabi e kao Sen ni sana tegi butaki na ndo na ngauna leka mayongo na daka kasa na budito mandamai e nama ki merna tara e ndo na rau kadio na vale se housing lots e na tubutuba ni bebe ka toroide ka takiongo kinangito erto sana wara katale mantapa maluan na timi ni Fijiana 15s na bibang donui merbaitabi na sotsota ni Rugby World Cup. Ngoe salamuria na kaya may kadibaga ni kuwa na World Rugby ni sana tosoy na tigi ni singa ni sota kinayamba kimungo e na mata ni tuko ni Silandi. Ngoe nabugo ni Ririko e Koto membalata na bitakabi ni COVID-19. May dabay kiri na Vakaleleka ni noonday tukutuku na kaya na ikuri e rano na sama na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vakaling Vinaka. O ira na ngone na noonday nuni enda beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikron. Sa kena ngau na mitar lobi na nona baksangai ka wala mataki na ngone. Dalabina o yawa meliki. Bulre o yawa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena Vakarombuka. Ni boy tini kalimana miniti me ono kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.